ibandla likaJesu laqalwa nguyena walenza laba linye ngezwi nangamanzi wehlela ukulifuna walenza laba ngcwele walihlenga ngegazi wafa ngenxa yalo inkosi isekulo nalapha emhlabeni abehlukene nalo abaseparadise bathokozile njalo sisize Nkosi uJesu sifinyelele kulo sihlanganiswe na. Siyabingelela bazalwane egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu sikhamba khona esontweni iCathedral yase All Saints lesembabane eveni laseSwatini. Siyabonga lelithuba bathandzekayo lokuthi singavela embikwenu sinethulele lenkonzo yanamuhla namhla ke tinge-27 kuyo inyanga yenhlaba inkonzo lethu namhla ke sidabe sinaye bawethu Dean babe Advent Nhlanhla Dlamini kanye nami ke umfundisi Sigudla natsatse wethu ke Lilian Lutabe asithabulela lena nkonzo. Namhla ke bazalwane lisonto lesihlanu emva kwa Pentecost le kukhalenda yethu lenzala bese yasipita ethi isonto lelishumi nakutsatfu leminyaka. Tifundo tethu ke incwadzini yetifundo titholakala ekhasini le-45 bese ekhasini bese encwadzini yetinkonzo ku-prayer book titholakala ekhasini le-262 page 49 ku-lectionary page 262 ku-prayer book. Njoba sathi ke bazalwane ukuthi kuletinsuku tinkonzo tinisiwe ukuthi tibe diningi emasontweni siyethemba vele ukuthi labo labayithanda kumele inkonzo yeSiswati batawukhona kuyihogela khona la kuye babona kudze nasetingcingweni nato tonke ke tindzawo la kutholakala khona i-internet lala sitifaka khona leti tinkonzo. Tifundo tanamhla ke bazalwane sekuqala sifundo sitholakala kuSamuel wesibili sahluko sekuqala livesi lekuqala bese balivesi leshumi nesikhombisa kuya evesini le-27 lihubo lanamuhla lihubo lelikhulu nemashumi lamathathu. Sifundo sesibili sitholakala encwadzini leya ebandleni laseKorinte incwadzi yesibili ke bazalwane isahluko sesiphohlongo siqala ukufunda isahlukaneni sesikhombisa siyawugcina isahlukaneni selishumi nesihlanu bese livangeli litholakala ngekulandzisa kwaMarko sahluko sesihlanu Marko londwele sahluko sesihlanu siqala ukufunda lesahlukaneni se-21 siyawugcina ekugcineni kwaleso sahluko evesini le-43. Ingoma ke liyadlulela livangeli ingoma yesikhombisa ingoma yensinziso. Siyabonga kakhulu bazalwane siyethemba ukuthi nitawuthokoza kanye nathi sesiqala ke inkonzo yethu ekhasini lelikhulu nakune page 104. Inkosi ayibenani ayelawe futhi thumisani inkosi yithumisanini letinte kude nkosi akabonga uNkulunkulu uyise nepotsana namoya logcwele Amen.
Tito tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa kuwe, kodwa kutholo lufihlelwe wena. Geza cabanga tinhliziyo tethu, ekuphefumula kodwa moya wakho longcwele. Uthi sithathe ngalokuphelele, silidumise ngalokufanele igama lakho elingcwele, ngaJesu Kristu Nkosi yethu. Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Nkosi sihawukele, Kristu sihawukele. Akasihawukele asithethelele intono tethu asikhulule kudo asimise asiqinise ebuhleni bonke asigcine empilweni lomnini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Amen. Sisho kanye kanye umthandazo wanamuhla. Kanye siyathandaza uNkulunkulu wokufana nokuphila siyawusakho asiphele sithele ngemsa wakho nokuphilisakho kude kuthi sesiphelelisiwe siphile impilo yokuvuka naye Jesu Kristu Nkosi yethu lophila akuse nawe nomalondole uNkulunkulu munye nyalo nanini. Amen. Sitawuhlala silandele ifundo namuhla. Siyababusela labangcwele egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Siyifundo sekuqala sibhalwe encwadini yesibili yaSamueli. Sahluko sekuqala siqala evesini lekuqala bese siqhubeka evesini le-17 kuya evesini le-27. Emva kokufa kwaSawule, Davide wancanzeka nasanqobe ema-Amaleki wafike wahlala eSikiladi emalanga lamabili. Davide washo nasi isililo alilela Sawula nemsa wakhe Jonathani, wakhipha imilayeto ukuthi emadodza akaJuda afundiswe lesililo sebutshoki sibhaliwe encwadzini yaJesheri. Bukhosi bakho
Israyeli bulele phasi bubulawele etinzabeni emaqhawe lanemandla kakhulu asawile lokho akusimenyetelwa eGathi kungakakhulunywa nasesitaladini tase-Ashkeloni. Funa emadodzakati emafilisti ajabule, funa emadodzakati alawangakasoki athokote. Nine tindzaba tase-Gilboa shangatsi ningabete ematolo nemvula nibete nemasimi laneminikelo yalokuthi inhlavu ngobe lihawu lalabanemandla lilele ehlazweni. Lihawu la Sawuli alisamanyatheliswa ngemathusi ngemafutha engati yalabagwaziwe nasetithunjini temaqhawe bujoki baJonathani bushaya buqothula nenkemba yaSawula ayibuyanga yabayaba. Sawula naJonathani basaphila babethandwa baligugu nasekufeni abazange behlukane babene matubane kwendlula emandle babene manda kwendlula emagubesi awu madodzakati aka-Israyeli lilelani Sawula wanembatsisanga letibovu naleticolisakele wahlobisa tingubo tenu ngemihlobiso yegolide emaqhawe lanemandla awile emini. Jonathani ulele ubulawelwe etinzabeni takho. Ngiyakukhalela mnakethu Jonathani bewuligugu kimi lothando lwakho kimi belumangalisa kwendlula lwalabasikati emaqhawe lanemandla awile tikhali tembi nato setibhubhile livi lenkosi leli. Akabongwe uNkulunkulu. Sinibingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Likubo lelibekiwe namhlanje kubo lelikhulu namashumi lamathathu sidawusho bezalwane emavesi ngekulandzelana. Dawusho mina ivesi lokuqala nine kanye nemfundisi dini wethu nilandzele ivesi lesibili size siyofika ekugcineni. Sabe sesiyasukuma sihlabelela idoxology yalo lekubo. Yikubo lelikhulu namashumi lamathathu. Ngangisekujuleni kwetinhlupheko ngikhala kuwe Simakathe. Bani kukhala kwami Simakathe ngive nangicela usito kuwe. Ube wena Simakathe bewusibalela tono tethu. Ngubani labengaphunyuka angalahlwa? Kodwa wena uyasincelela kude siyohlala ngekukwesaba. Losito lwaSimakathe ngilubheke ngalabovu. Umphefumulo wami uyakumlindzela ngiyalithemba livi lakhe. Umphefumulo wami ubheke Simakathe ngemehlo labovu. Ngimlenzele kwenza balinzi nabalinzele kudzabuka kwekhusa. Yebo kwendlula balinzi nabalinzele kudzabuka kwekhusa. Israel yethemba kuSimakathe ngobe umusa ukuSimakathe nekukhululwa sibili kuye. Nguye lotawuhlenga baka-Israyeli abekhule etonweni tabo tonke. Kuthunyiswe nengodzana Sibabingelele bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu. Amen. Sifundo sesibili sibhalwe encwadini yesibili yeMpostoli Pawula abhalela ibandla
lasekorinte sahluko sesiphohlongo siqala evesini lesikhombisa. Njengoba nenda kahle kakhulu kuko konke ebukholweni nasekukhulumeni naselwatini nasekukhuthaleni konke nasemthandweni lwenu lose siluvuthele kini nibovele nende kahle kakhulu nakulo musa wekuphana. Lokho ngikusho hayi njengemthetho kodwa kunitshela ngekukhuthathela kwalabanye ngegama uthola kahle ukuthi luthando lwenu lungelo sibili yini. Ngobe ngiyawathi umsa weNkosi yethu Jesu Kristu ukuthi nome abecebile kodwa ngenxa yethu waba luphuya kuze kuthi ngekuphuya bakhe asende sicebe. Ngakho-ke ase nginivetele umcondo wami kungalendzaba nine nakuqala nyakenye kufaka sanda ekusiteni ngesihle. Nyalo-ke ngithi kungaba ngcono ukuthi niqedzele lokho lenakuqala nyakenye. Nanitimisele kuba lusito ngaleso sikhathi. Ngakho-ke qhubekani nenenjalo ngekwamandla enu. Nangabe umuntu aqinisele ngekunikela akungabhekeki ukuthi anikele ngalokho lade kona, kodwa ubhekeke kunikela ngalokho lanako. Nangisho njalo angikaqonzi ukuthi labanye abethwale kamalula nanike bese nethwala kamatima, kodwa akwethwaliswane ngalokulinganako. Kwanyalo nje ninenala letawuhlangabetana netidzingo tabo. Ngalelinye ilanga inala yabo iyawuhlangabetana netidzingo tenu kuze kuthi kubete umehluko. Nembalo ukuthi lo wabutha lokunyenti akazange abe nenala, nalo wabutha babamncane akazange eswele. Nalike livi leNkosi akabonge uNkulunkulu. Siyasukuma ebathandekabo sisho ingoma yesikhombisa ekhasini 347 ingoma yensinziso ekhasini 347. Njengoba sesilungisiwe ngekukholwa sinekuthula naNkulunkulu ngeNkosi yethu Jesu Kristu. Ngakho-ke siyathokoza ethembeni lesinalo lakaThumulo kaNkulunkulu. Siyathokoza nasekuhluphekeni lesikwethwele. Lithemba lethu alijabhisi ngoba uthando lwaNkulunkulu lubanise ezinhliziyweni zethu ngamoya
Jesu wawela ngesikembe wabuyela ngesheya kwelwandle. Sithuku lesikhulu sebantu seda kuye ngaselwandle. Wefika kwendvodza libito layo kunguJayiro, umphathi welisinagoge. Yanalela kubona Jesu, yatilahla phansi embi kwakhe. Yamncenga yathi, "Mfotshakati yami lencane igulela kufa, sekubonwa ngekusa. Mane ute kuyibeka tandla inte kusinza iphile." Jesu wavuma, wahamba nayo. Sithombile sikhulu sebantfu samlandzela simgagile. Ekukhona umfati labegula aphethwe sifo sekopha lesasesicedze iminyaka le12 simphethe. Abe sagule kakhulu, asaphelelwe imali kulabelaphako, angasena lutho esandleni. Kodwa kujinge kubede kuba ngcono. Ukugula kuya embili. Abasake weva tidumo ngaJesu. Ngabo wathumbeleta ngemva kwaJesu watsitsa ingubo yakhe. Ngobe wacabanga wathi, "Nangingamane nje ngitsitse ingubo yakhe ngitawuphila." Kopha kwancamuka khona lapho wativa asaphilile esifeni lebesimphethe. Masinyane Jesu wativela ukuthi kukhona emandla lasaphumile kuye. Waguquka waqalana wathi, "Ngubani lothintse ingubo yami?" Abafundi bakhe bathi kuye, "Hawu, ungathi usibona nje lesiminyaminya lesikugagile ube uthi ngubani lothintse ingubo yami?" Waqalana afuna kubona ukuthi ngubani lona lomthinzile. Kodwa lo mfati athi kahle ukuthi kwendekeni kuye, wasondzela ngembili achachatela ngenxa yekwesaba. Phasi embi kwakhe wamtshela lonke iqiniso. Jesu wathi kuye, "Mfotshakati yami, ukukholwa kwakho kukuphilisile. Hamba ngekuthula uphile esifeni sakho." Asakhuluma nje Jesu, kwefika tigijimi tiphuma kaJayiro timbikela tathi, "Imfotshakati yakho seyifile, sala umyekela lo mfundisi ungasamhluphi." Kodwa Jesu angakunaki lokhu letati kusho, wathi kuJayiro, "Ungesabi, kholwa kuphela." Jesu wesuka lapho wahamba wabalela bonke ukuthi bamlandzele ngaphandle kwaboPetro naJakobe naJohane umnakabo Jakobe. Bathi nabefika endlini yalomphathi welisinagoge, beva sililo kuthe mpu bantu bakhala. Wathi kube angene wathi kubo, "Nikhalelani, nidzinza sililo nje, lo mfana akafi ulele." Bamane bamhleka kule manje, wabakhiphela ngaphandle bonke, wathatha uyise nenina walomfana nalabo labebanaye, wangena nabo lapho kunemfana khona. Afike wabamba lo mfana nesandla wathi kuye, "Talitha kum," lokusho ukuthi, "Ntombatana, ngithi kuwe, vuka." Ntombatana yasukuma masinyane yahamba. Bese ineminyaka le12 budzala. Masinyane bantu behlekelwa kwesaba nekumangala nokukhulu. Jesu wabayelisisa ukuthi bangatsheli muntu ngalokho. Wathi abayidle kudla lentombatana. Nalike livangeli laKristu. Oh
Siyabonga kakhulu bezalwaneni ukuthola leli thuba lokuthi besingaphindze sitewubasa embikwenu siniphe uhlatiwa wako livi lenkosi namhlanje kulisonto lesihlanu emva kwaPentecost pheze futhi kulisonto leshumi nantathu leminyaka sihloko bebazalwane sayo ishumayeli yethu namhla isithi ke kwendlula etivunguvungwini kude sitewusebentela uNkulunkulu ngekutimisela kwendlula etivunguvungwini kude sitewusebentela uNkulunkulu ngekutimisela
ukutimisela. Sikhumbutane ke bazalwane timfundo tethu tanamuhla. Sekuqala Samuel wesibili isahluko sekuqala livesi lekuqala neqhubeke uyevesini leshumi nesikhombisa ke evesini lemashumi lamabili nesikhombisa. Likubo lanamuhla likubo lelikhulu nemashumi lamathathu bese sifundo sesibili basekorinte besibili isahluko sesiphohlongo siqala lesahlukaneni sesikhombisa siyawugcina esahlukaneni selishumi nesihlanu. Livangeli ngekulandzisa kwamakholonwele sahluko sesihlanu siqala evesini noma esahlukaneni semashumi lamabili nakunye siyawugcina esahlukaneni semashumi lamane nakuthathu. Evikini eliphelile ke bazalwane sitawukhumbula ukuthi sikhulume indzaba yetivunguvungu, sikhuluma indzaba yaJesu Kristu asezivunguvungweni nabafundi bakhe. Saveta indzaba yokuthi singamaKristu siyedlula etivunguvungweni letehlukene neyokuthi ke bazalwane siyawathola emandla kusiphakathe ekokuthi sibhekane nato leto tivunguvungu. Siseseleyo ndzaba sifundzile kubo bafundzi baKristu ukuthi sivunguvungu nasibhekene naso kufanele ukuthi sente njani kude ukuthi sike ukona ukuthi sicondzane naso sikhone nokuthi sisehlule ukuthi noma ngabe sisibona siphakama kangakanani kodwa singabi nekwesaba. Sikhunjutiwe bazalwane ngokuthi kuba ngamaKristu akuseni ngokuthi singahlangabetani letivunguvungu kodwa empeleni lokuba amaKristu kwenta kokuthi letivunguvungu tethu tibe tinkulu kakhulu kunaleti talabantu labangasiwo emaKristu ngoba siyathi kokuthi live limelene nathi bazalwane. Njoba sibona ke bazalwane kuhusha tivunguvungu leteningi letehlukahlukene siyabona bazalwane ukuthi tikhona tivunguvungu tepolitiki, tikhona tivunguvungu temnotho, kuphindze kube netivunguvungu tona letinestandingo takozampono lesitijwayele. Umthandazo wami ke bazalwane ukuthi uNkulunkulu akasindi asiphe emandla ukuthi tonke letivunguvungu lesitibonako naletetekako sikhone ukuthi simelane nato, sikhone ukuthi sinqobe, siphumelele, siphakamise uNkulunkulu. Namhla ke bazalwane sisaqhuba umqondo wethu lesikhuluma ngawo ukuthi emva kwaPentecost sibe sesingena emasontweni amaningi emqondweni wokuthi siyakhula, emqondweni wokuthi sinakekela indawo, emqondweni wokusikhumbuta ngebuqoka bendalo. Sithi namhlanje sisaqhubeka sihamba ngendlela naKristu sesibona sesingesheya kwelwandle njengoba sifundzile nje evangelini lanamuhla ukuthi sesingesheya kwelwandle sesedlulile etivunguvungwini ngokuthi ke nasesedlulile etivunguvungwini kufanele siphakamise ubufakazi ngaNkulunkulu, siphakamise ubufakazi lokutawuphakamisa uNkulunkulu kubonakale emandla akhe. Masibuka ke bazalwane eTestamentini lelidzala nemasifundo sethu sekuqala sibona indzaba yaDavide le evikini eliphelile sikhulume ukuthi Davide ababhekene nesivunguvungu leseGoliathi. Namuhla sifundza ukuthi waqhubeka emva kwasaqonqoba eGoliathi wabhekana naletinye tivunguvungu sesifika namhla lalapho afike khona esivunguvungwini sekuvikela impilo yakhe Sawula amtingela kuze kufika esigabeni lapho sesifundza khona namhla sitshela ukuthi emva kwalokho wabe sewuyafa Sawula kwaphindze kwafana Jonathan abekwamngani waDavide lomkhulu njengoba asixoxela Davide ukuthi yena uyabangala ukuthi bese bathandzana kangakanani bana Jonathan. Siyabona ke ukuthi wedlule Davide kuleso sivunguvungu lesehlukile mhlawumbe kulesivunguvungu bekedlule kiso saGoliathi kodwa lesitholako ukuthi letivunguvungu bazalwane lesibonako adipheli njengoba wedlula lesinye wavela lesinye senza kwaphindze kwavela lesinye sokuphindze namhla usixoxe iBhayibheli lisixoxela ngalesinye sivunguvungu ledingeka ukuthi edlule kiso Davide. Siyabona ke bazalwane ngokuthi evikini leliphelile Davide wakhona njani ukusinqoba lesivunguvungu lesaseGoliathi kodwa sisiva ke namuhla soveta indzaba yefakazi ngaNkulunkulu nangemusa waNkulunkulu losetiwe impilo yakhe ukuthi mulomusa naloluthando lwaNkulunkulu lolumenda ukuthi akhona ukuthi amelane netivunguvungu kwehlukana kwabo. Uyasivetela Davide ngokuthi yena ulindzele uNkulunkulu, yena ubeke ithemba lakhe uNkulunkulu naIsrael uyasho kuleli hubo lesifundzile namhla uyasho Davide ukuthi uIsrael akathola ithemba lakhe akathola ukuphila kwakhe uNkulunkulu. Siyathi ke bazalwane ukuthi lokwenda umehluko emkhathini
esamela Davide ngokuthi akhole qoba noma kuthi yena abebheke uNkulunkulu ngetulu kwakho konke ethembe uNkulunkulu kungakho egcineni kwakho konke kwagcina kuphumelele yena wasala Sawule. Nathi bazalwane nasawufuna kumelana netivunguvungu sitinqobe siyadzinga ukuthi siphakamise uNkulunkulu sibambe uNkulunkulu kudethi sitobe senasi silingisa Davide siba nebufakazi ngemandla kaNkulunkulu nekuthi uNkulunkulu sekhulile etivunguvungwini lesibhekene nazo sisahamba empilweni. Siyadzinga ukuthi sisekelo sethu sigcine sisibe kuNkulunkulu sitewukhona ukuthi simelane netivunguvungu leli ngoba nasithi siyaqhubeka siyafunza bazalwane sifika esifundweni sethu sesibili sanamuhla lesibhalelwe ibandla laseKorinte laba sitshelwa khona ukuthi uNkulunkulu ubeka inseya kimi nakuwe ngokuthi sekasisitile wasendlulisa etivunguvungwini ngekwehlukana kwakho. Siyadzinga ukuthi sibe bantu labatawube sebatinikela kuye uNkulunkulu emsebenzini wakhe sikhombise ukuthi nathi siyamthanda. Usinike uNkulunkulu inseya ukuthi kuko konke lesikwentako sikwentele uNkulunkulu asifune kukwenta sithokotile sifune kukwenta ngekhaphukhaphu sifune kukwenta ngemandla sikhombise ukhulu bakhe nemandla akhe. Libandla lena mhlabazalwane lisenkingeni ngokuthi sebancane labatholakalabo bafuna kuba nekhaphukhaphu emsebenzi kaNkulunkulu njalo bakubitwa kuthiwa hawu buyani bazalwane sinemhlangano sendanako silibandla bayabalwa esandleni babambalwa hawu buyani phela bazalwane joyinani ihlabele ikhwaya nakhona bayabalwa bambalwa buyani phela uma ke joyine nibe kanye bayabalwa bambalwa bazalwane kuleti insuku bazalwane abakhona ukudimisela batiqinisele etithweni tasifakaze bangcono tahlala lapha babuke ukuthi abene labetaba kanti bazalwane sibitelwe sonke ukuthi kufanele ukuthi sibe semsebenzini kaNkulunkulu ngekudimisela. Lokubuhlungu abazalwane ukuthi abanye bayativeta ngesikhathi basadzinga lusito bavele bathi bangathola lusito bese bayakhwesha ukuthi nasenzima ukuthi buyani phela sibambisane hayi ndiboneleni bonani kodwa mzokala phinda futhi adzinga lusito wena njani uyavela kusinteni bazalwane ngidzinga lusito hawu bazalwane vele sekude lo mnye ngethembile ngiliphele bayahluleka bazalwane ukuqonza ngokuthi njengoba nabo balidzinga libandla nelibandla nabo liyabadzinga ngoba ngabo kanye nalabenda ukuthi umsebenzi welibandla ukhona ukuthi kwendeke. Manje uma ngabe bangasadingeki uma ngabe bangasedi litawuqhubeka kanjani ibandla bazalwane? Libandla likhona ukuthi lele umsebenzi ngoba thina sila ikhathi kilo siyadinikela sinikele ngalesinabo sinikele ngaleqobo lwethu ngokuthi sifune kwenda nomsebenzi welibandla. Lokubuhlungu ukuthi labanye bavela bona bafune nje kunikeza ikhundla letikhulu nabo lokufika nje ngicodweni yabo bafune letikhundla letikhulu kodwa nasethi akusetshenge bese bayakhwesha bafune nje bona ukuthi banikwe ikhundla bahlale babuke bakhombe ngemuno bende konke uNkulunkulu ufuna ukuthi bazalwane asisebenzeni sonke ngoba kanti isikhathi sesihleli la etikhundleni sesingasafuni ukusebenza sesiqala kudela sesiqala kubona loba sigcine sesiwisa kwalona lelisonto siwisa lona lelibandla sesiliduvunga sesilidunga singasalendi ngokuthi lihambe nemigomo nangetindlela kaNkulunkulu ngoba sipheke ukubona lokwa nalokwa sipheke kunaka emaphutha lapha nalapha siyekele ngokuthi silekelelane ngokuthi siphakame siphakamise libandla siphakamisane futhi thine sibazalwane. Lokho bebazalwane kubese kwenda libandla ngokuthi libe yindzawo bantu labangasaboni ukuthi ngindawo ya emandleni ngiyokwendana ngoba laba labakhona khona nalabo abathi ukuthi bateyokwendana. Gcine bazalwane sikhathale mabandla ethu sesiwagudule asabadingo kwakha imali bantu nje basebenzise ibandla kwakhe imali akhohle ukuthi le mali ayisiyo yakhe imali yaNkulunkulu yokuthi into yokwenda umsebenzi waNkulunkulu wonke hayi nje kunye kuphela kodwa umsebenzi wonke waNkulunkulu ngoba silibandla sibite bazalwane ngokuthi sitewusebenza sitewukhonda uNkulunkulu ngako konke lesikwendayo. Ngakho siyamuva ke Pawula eKorinte bazalwane uyakhala kunabazalwane uyabagcizelela uyabanikeza inseya ukuthi bazalwane anibonakale nisebenza lana nikhona khona ngoba lokhu yakubufakazi benu ngokuthi uNkulunkulu unedlulisile etivunguvungwini wanipha emandla ekunqoba ngabo nani buyisani nikhombise ngokuthi nibe khona libandla lingasokoli kanti nikhona nibazalwane.
evangelini bazalwane sifunza ngendaba yokuthi Jesu emva kokusedlulileke esivukuvukweni bazalwane bakhe nabafundi bakhe sokwelela ngesheya asawelele ngesheya Jesu bazalwane afikanga ngesheya athi hayi sedlulile esivukuvukweni asihleleni isibuke sithokoze simemetele uthi siva ukuthi wathi Jesu ekwelela ngesheya kwabe kukhamba indvodza leJayiru ikhala ithi hey maye kunenkinga ekhaya kami ngidinga ukuthi umuntu engisita ngigulelwa umntwana akazange Jesu athi hey asawume babe mina ngisaphuma esivukuvukweni la ngisakhuluma indaba yesikwathi Jesu umsebenzi kaNkulunkulu okumele wasuka wahamba nayo indvodza washona ekhaya lalapho ayakhona ukuthi atawufike akhona ukuthi athandazele umntwana lendvodza ukuthi iphile siyatshela kubazalwane ukuthi nalapho asesendleleni ahamba Jesu aya ekhaya kaJayiru lemisebenzi yaqhubeka yavuka ngoba bazalwane vele umsebenzi wethu silibandla kuningi kakhulu kungakho sifanele ukuthi sonke sibuye sisebenze sibambisane singashiyeli umunye umuntu ukuthi akusebenze wena wedwa sihlale phansi sine sidinga ukuthi sonke sithathe amapiki namafosholo netihesha sibambisane ekulungiseni nasitholeni libandla lethu lize libe lokungiko uNkulunkulu nakufunako sitshela ukuthi Jesu asaya ekhaya kaJayiru wahlangana nemake lebese aneminyaka lelishumi nambili asine kugula kwekopha le akazange Jesu Kristu athi asawume ngake mina ngisayobona Jayiru kodwa wathi nawe sewuphilisiwe waphiliswa lo make ngaleso sikhathi umuntu ovelako ke bazalwane nguNamu ngokuthi silibandla sikhona kangakanani ukuthinza impilo tebantu labahluphekako nebantu labahlushwako siyakhona yini silibandla kufinyelela kibo noma esifundeni sekwenda lokho siguquka nathi sibe ingcenye yalabo labahluphako baphithe bahluphekise labanye abantu sibulale ukuphila kwabo sibulale lithemba labo kuNkulunkulu uma utibuka nje umzalwane la ukhona khona ungasho yini ngokuthi ngiyathokoza ngendlela lengimsebenzela ngayo uNkulunkulu ngiyathokoza ngendlela lengidelana nabo nalabanye abantu nalabanye bazalwane ngoba ngiyakhona ukuthi nilethe uNkulunkulu empilweni yabo noma abantu babese babalekela uNkulunkulu ngenxa yakho nangenxa yakho sibitelo bazalwane ukuthi kufakaze lokukhona umsebenzi leswendawo kube lolo donsa abantu ukuthi bete kuNkulunkulu Muta kokuthi abazalwane sitawukhona ngokuthi sibe nemaKristu lakhona ukuthi agoqule impilo tebantu ngendlela lengiyo sibe nemaKristu futhi la tawuba neliphuma lelimnazelwa lanzelako nemsebenzi lomuhle waNkulunkulu siyadzinga ukuthi sibe nekukholwa lokuJayiru labanako asaya kuJesu wabeka eceleni kokuthi na umphathi wamasinagogi wathi nyalo kudzingeka kuphila kutholakala kuKristu ngoba ndipo letinye tiyayifike tisivimbe ngokuthi singafinyeleli uNkulunkulu kodwa sidzinga ukuthi sibe nekukholwa ukuthi sethembe ukuthi seNkulunkulu kuphela longasisita nalomake bazalwane siyatshela ukuthi kwaba nekukholwa naye sekathi ke sekedlulweni konke ngiphelele konke kodwa ngisengamdala ngisengabedanga ngoJesu namuhla ngiyakuJesu ngiyawetama yena lithemba lami lonke sengilibeke kuye siyabinta bazalwane ukuthi nathi sibe nalokukholwa lokho ukuthi sathi ukuthi lithemba lethu lonke lihlele kusimakathe lihlele kuJesu khona sitawukhona ukuthi letivumvulo esibhekana nalo sikwathi ukuthi sitinqobe sikwathi ukuthi sihambe siye ephili sithokoza sithi noma ngabe kutalenti njani kodwa ngoba sihamba naNkulunkulu sitawuphumelela sitawukhona abazalwane ukuthi sibe nekuthokoza sitawukhona abazalwane ukuthi sithithe impilo tebantu singesabi siqhubeke siye ephili bathi noma abantu bakhuluma emavi ekuhlaba bakhuluma emavi ekuhleka bakhuluma emavi ekululata sicine ngoba simanti loNkulunkulu lesimethembayo sithi abazalwane lesi sikhathi sekuphula asifuneni kuba abazalwane labanebufakazi bemandla kaNkulunkulu ubufakazi bebuhle baNkulunkulu emhlabeni ukuthi uNkulunkulu uhlangabezene nezidingo zethu ukuthi uNkulunkulu usibusisile ukuthi uNkulunkulu usithathelele izidingo zethu ukuthi uNkulunkulu usiphakamisile wase uyasakha sibamloko lesingiko lafuneka ukuthi sibe ngiko asingabi nje abazalwane labanyenga
nabo bazalwane labangayadi indzaba yabo asibe bazalwane labatiko ukuthi sibidelwe ini siphume sihambe sikwende lokho ngoba uNkulunkulu bazalwane usiphila wasinikeza amakhono usiphila wasipha tipho wasipha futhi netipho ema-resources lakhona empilweni yethu asifuneni kumkhona simsebentele uNkulunkulu ngako ngoba ngulowo lakulethele kona uNkulunkulu empilweni yethu hayi ukuthi sidawubhodla nje sijabulele ngokuthi kukhona asikhoneni ngako kudethi yena atomthatha aphindze akwenzise lokho lesasinikele kona asingathi nje sidawuhlala sibukele bafundisi bendawo umsebenzi noma sibukele bogosa bonke bendawo umsebenzi noma sibukele labo labakhethiwe kufanele sonke bazalwane sibambisane singene lenzima siwende nomsebenzi kaNkulunkulu uma senza kanjalo siyawuletha ubufakazi lokubonakalako nalokuphakeme nemandla kaNkulunkulu yena losedlulisa edivumvumweni kude kokuthi sibe nebufakazi ukuthi uyaphila unemandla uyaphilisa futhi egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu amen. Sithandaze sisangena emthandazweni wethu lamhla sikhumbula lababuthakathaka lesingeke sibabedinge amabito labahlaselwe ukugula lokuthi inhlobonhlobo netihlobo tethu tase-Iowa, Ebrikin nase-Highfield. uNkulunkulu wethu lelu sito lwethu luvela kuye usihlanganise emindenini yebandla lakho lelingcwele wena ukuthi Kristu abesisekelo nesiphephelo sethu ekuhlaselweni ngito tonke titha sigcine ekukholweni kude kufike isikhathi lapho usithatha kulo mhlaba usisa ekuphileni kwaphakathe Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu Babelo ngcwele ukhombise umusa weNkosi yethu Jesu Kristu ebandleni yena kuthi ngenxa yethu yena lowathi ngenxa yethu wakhetha umbofu kude ebumbofini bakhe sithole kuceba sibe tinhlitiyo letephanako kude kuthi ekucebeni kwethu sihlangabetane netidzingo talabanye bazalwane yena ushumayela kwetinceku takho wendelwe lubito lwabo nguKristu ungabi ngokufuna ukuceba emhlabeni yena labo labaphiwe udlondlobala ekukholweni elwatini ekukhulumeni nakutonke tipho telivi laNkulunkulu baphonse esivivaneni semsebenzi wekushumayela livangeli Kubeka uhlangabetane netidzingo telibandla lakho Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu Nkosi lenemusa sihawusake asivumeli ukuthi bantwana bakho bahlukunyetwe beve buhlungu kepha umsa wakho musha njalo ekuseni yenda luthando lwakho lwanze etikwawo onke emakhaya emaKristu kucula abatali babe nemusa kubantwana wende bantwana bahloniphe babathanze batali nabomnakabo yenda labancane bafunze ukutitsiba nekuticondzisa nekuthi bakwethembe wena yenda batali bangesabisi bantwana kepha nekwesaba nekulalela wena babe sibonelo lesiniso kubantwana babo Nkosi ngemsa wakho yiva ukuthandaza kwethu Nkulunkulu somandla yiba nalabo labasemagunyeni netikunda ubene bakhone kuletha ukuthula nekuconza eveni lakithi ababe bantu labasheshako kulalela bephude ugadla yiva imithandazo yethu lesiyendela bonke labasetikundleni eveni nasemimangweni emabuthweni lahlomile kulalwela umbusave
longiwo na kubaholi betisebenti yanzisa umoya wekutithoba welutsando nenhlonipho bunye kanye nekubambisana kubo bonke bantfu balelive nemhlaba wonke. Nkosi ngemusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Oh Nkosi, awusixoshanga sicelo lesenziwa ngesibinzi sajayelo noma ukholwa lokuthobekile kwemfati kwemopho. Siyacela ukuthi uve kukhala kwethu, sikhulekela labadzingile. Xosha konke kwesaba lesinako, usiphe kukholwa ngemivimbo ya Kristu, siphe kuphila nemandla kubo bonke labagulako nalabasetinhlungwini. Sikhumbula ikakhulu Nomphilo Dlamini lodzinga emaphaphu lamasha kanye nabo bonke labasebandleni lasebaphathekile nalabo eveni labangenwe ligciwane lamahazane nalababhekene nesifo semdlavuza. Babe kuthuthuteka nesiciniseko sentsando lwakho nemandla akho ekuphilisa kuko konke. Nika intuthuto kulabo labalelako ngelwati lokuthi Kristu ukunqobile kufa, ngabo bonke labafa bakuye balele balenzele ilanga lekuvuka. Nkosi ngemusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Babelo sezulwini, indodana yakho yasebenzisa emandla ayo emuNkulunkulu isengumuntu lapha emhlabeni kusinzisa yelaphe. Siyabonga ukuthi uyaqhubeka usebenzisa lawo mandla akhe emuNkulunkulini angumuntu lokhona kanye nathi etinkonzweni temasakramente langcwele, ikakhulu esidlweni esingcwele, kuletha kithi insinziso nekuphila ngekukholwa. Siphe ukuthi sifune ngekutimisela umuthi wekuphila lophakathe lotholakala khona esidlweni seNkosi, sikholwe semukele tenthembiso takhe taphakathe. Nkosi ngemusa wakho. Yiva kuthandaza kwethu. Nkosi uyatati tidzingo nemikhuleko yethu singakaceli, tsine sikhombisa ukholwa kwethu ngekucela kuwe emthandazweni. Hlangabetana nale mithandazo yethu nangekuhlakanipha kwakho lokumangalisako, uhlangabetane nako konke le bewufise sikucele kuwe. Nkosi siyacela sithandaza egameni laJesu Kristu indodana yakho, lo inkosi yethu lophila kusakadinana moya engcwele, uNkulunkulu munye manje naphakathe. Amen. Nawuletha umnikelo wakho e-altar kuthi lapho ukhumbula ukuthi nicabene nemnakelo. Shiya umnikelo wakho embi-altar, uhambe uxolisane naye, bese uyabuya-ke utokuniketa umnikelo wakho. Uthula kweNkosi akube nathi ngetikhathi tonke. Abanze. Haleluya. Siyabonga bazalwane, uthula kweNkosi. Amen. Inkonzo yethu bazalwane iyaqhubeka ekhasini 116, ekhasini 116 lalapho besitawubonga khona umnikelo lesiwemukele. Sibonge nemnikelo lesewungenile longene ebhange bazalwane, njengoba sathi ukuthi kuleti insuku timali akusasito tinto lethambiseka melula, sevele kuhambe konke ngale. Naleyo siyaqhubeka siyayithandazela bazalwane, siyayibonga futhi siyaqhubeka siyathuthutela ukuthi bazalwane, njengoba inshumayelo yethu ishilo, umsebenzi webandla usekelwa ngithi, ukhuthathwe ngithi. Ngakho asingaphele emandla bazalwane kunikela uNkulunkulu futhi ayibusise lo mnikelo, abusise nathi nemakhaya ethu sisanikela sisamkhona kude kuthi kwanze sitawuqhubeka kwenze umuntu umsebenzi wakhe uqhubeke. Sitawusebenzisa umthandazo wekucala losesigabeni number 48 likhasi 116.
kanye ke sithi silungisulele lentazana for umnikelo nebakho Nkosi ukhulume amandla nemvumiso nenkathumulo nebukhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni ngekwakho konke kuvela kuwe thina esinikalo ngekwakho amen. Siqhubeke bazalwane esigabeni semashumi ayisihlanu. Uyabongeka Nkosi uNkulunkulu Mdali wethu tonke ngemsa wakho sinalesimo lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe abantu sitakuba sikwasa kophela kithi.
ngoba usuku lanikelwa ngabo wasithatha sikwa wathi asakubongile wasihlepula wabapha abafundi bakhe wathi thathani lokhu nidle umtimba wami lonikelelwa nine yendani lokhu kude kuthi ningikhumbule. Kanjalo futhi emva kokudla bayithatha inzebe asakubongile wabanika yona wathi nathani lonke ngoba lokhu kuyinkatyamo isivumelwano esisha lokhu isebanini nabanyenti kude sithethelele ntono nalokho lethi khathi tonke toyinatha kwenu kude thini ngikhumbule. Ngakho-ke simemetela kukholwa kwethu sethe Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utabuya futhi. Kristu wafa, Kristu uvukile, Kristu utabuya futhi. Baba longcwele thina bantu bakho sikubhala kuNkosi ngale mpiko takho sibekani kwakho umhlatshelo wodwa lophelele waKristu umsindisi wethu nenkosi yethu siwavuka kwakhe nabaphile unyala wakhe Nkosi ngelisuku Nkosi ngelemusa semukele naye noma singafanele ukuthi thina lesihlanganyela umtimba ingadi yenkothana yakho sihlanganiswe nabantu bonke balesi sikhathi ngethulo lonke siphe Nkosi ukuthi sithi sisalenzele ukubuya kwaKristu umsindisi wethu ngelidumo nenqobako yobuso wakhe usikhulethisa isuku lonke efanele naye udunyiswa kubathathu lebandla lonke lelisemhlabeni nasezulwini babe somandla kanye naye nakuye nangaye amandla amalo engcwele ngezikhathi zonke nyalo nini. Lalapho sichubeka khona nomthandazo wenkosi njengalokho Kristu wasifundisa sinesibindi sekuthandaza sithi Baba wethu sezonene ayisweni inhlanganyelo yengadi yaKristu nesinkwa lesihlephulako asisiyoyini inhlanganyelo yemthemba waKristu singelisanyekise ngomthemba munye ngowesoke sihlanganyela sinkosinye
temhlaba sihawukele. Vanaya Nkulunkulu lesusato temhlaba sihawukele. Vanaya Nkulunkulu lesusato temhlaba sike kuthula lakho. Ukuthi thoba lukhulu sikhuleka kanye Nkosi Masiphakansi sithi Nkosi lesihawu asonzele kulentaba lakho sithemba kwethu kepha sithemba sawusapho esikhulu asifangele kwethu lekutsa kuthula ngaphasi kwalentaba lakho kodwa kwethu Nkosi lokuma kwakungawela njalo nawe lesiphe Nkosi lesihawu kweside akufanele nyama inotsa nakho letsathikako Jesu Kristu sinathe ingadi yakhe kude sihlale kuyena ngithi kude kweni nini. Amen. Asembeke kudlula uNkulunkulu lesusato notelive babusisiwe bonke labamenyiwe bamenyelwa enzilini lakhe engcwele ngoba bayawuba nobufakazi impilo tabo tiyawufakaza emandla kaNkulunkulu bamsebentele bamkhonde baphindze baphume bendlule kuto tonke tivunguvungu nekusitwa nguye asonzeleni bazalwane sitokubela umtimba wonkosethu Jesu Kristu anyula mina yethu nengadi yakhe lasopisela yona sindlele etinhliziyweni tethu nekukholwa nanokubonga. Jerusalem,
Sivule khona lekhasi lelikhulu namashumi amabili nesiphohlongo sesiphetha inkonzo yethu bazalwane. Bonke siphakathi ngoba anemusa siyabonga baba ngathi tonke tipho losiphatona insuku ngezinsuku. Siyabonga bakwethu logcwele ngawo onke amathalenta losibusisa ngawo insuku ngezinsuku. Sende bakwethu logcwele sifune ukukhonda nokusebenzela ngato leti tipho namathalenta nango konke losipha bona kude ukuthi Nkosi libandla lakho litondlondlobala lanze liqhubekele phambili nansi Nkosi sikhule sindlondlobale sanze. Siyabonga ke bakwethu logcwele ukuthi usondlile namhla ngemtimba nedade yendodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu wasigcina futhi ngemsa wakho emtimbeni wayo indodzana yakho lehlangana konke labakholwayo. Sisite baba besibekekele njengakholwa laphilako kulobu budlelwane nobungcwele nokwesikhule elithandweni ekulaleleni nasekwenteni inthando yakho ngaye Jesu Kristu inkosi yethu lokhona abusa kanye nawe namalo engcwele liNkulunkulu munye kude kube nini nini. Amen. Sithandaze kanye bazalwane umthandazo esigabeni 88. Babe mnikati wemandla sithinikela kuwe ngaJesu Kristu Nkosi yethu kube lesingumhlatshelo lophilako sithumele eveni nemandla mawakho logcwele sihambe sisebenzele ukubona ubukhosi bakho. uNkulunkulu weselo wasithandza wasenda sempilekana kuthandzekako kuye. uNkulunkulu indvodzana wasithandza wasikhulula etonweni tethu ngengati yakhe. uNkulunkulu mwalo engcwelelo thela kabantu kuthando lwaNkulunkulu etinhlitweni tethu. uNkulunkulu munye weliqiniso akube uthando lonke nenkathumulo yonke netikhathi tonke naphakade. Bese sikuthula kwaNkulunkulu nokwenza kuconza konke kuyatigcina tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simati simthandze uNkulunkulu nayo indodzana yakhe Jesu Kristu inkosi yethu. Nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana namalo engcwele asibe kithi njalo. Siqhubeke nathi sitiphathe kahle siphephe siphinze sibe ngabasebenzisa ukuhlakanipha uNkulunkulu lasiphe bona bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Ngakho-ke asihambeni ngekuthula nangekuthando siyosebenzela inkosi egameni laKristu